Kaj je smisel, moram narediti? Delavš na močo. Akcija! Jo, sam pod posla ne gledate ni neč. Jo, ne vem, kako se je to tam znašlo. Ti perverzneš. Veš kaj, perverzno je to, da ti brskaš po naših še kriščile. Še bat nisem, da Še. Prav. Se ti bom natrbuhala. Še dobro, da sem se zmotil. Jo, samo ne pod poslo gledate tam ni neč. Jo, ne vem, kako se je to tam znašlo. Perverzneš. A veš kaj, perverzno je to, da ti po naših osebnih stvarih brskaš to. Najprej te ukradejo, pol te pa še žalijo. Joj, grozen. Če bi bil tata toliko pošten, da bi se sam javil, mani ne bi bilo treba po vaši svinariji brskat. Jaz sicer nisem tat, se pa javam na oseben pregled, nič ne skrivam. Joj, Rajko!